खुरुमजरे ISTV पाउमियंग ताबिर बसिमु तराम नोकचरे होजु मरोइबा पाउ थबक तगी पोथारबसु मियोइबा समाज की याइफनबा थबक लेपतना तौवी हाइबसी लायंस क्लब की थबक थोरमना उतली हाइना चीफ मिनिस्टर फोंदोक्रे नुमित हुमनी की मनुंगदा आयुष की हिदाक सिंह मियामदा मरांग काइना फंगननबा सरकार की अवांग थाक की मिफमना वारिप लौक्रे अमदी नुमित तरेनी की मनुंगदा इम्फाल मनुंगी CCTV कैमरा सिंह मथौ तोहंद्रबदी होम डिपार्टमेंटना असोइबा कया मियामदा खंगन लगनी हाइना MLA TS श्याम कुमारना फोंदोक्रे हौजे मपुंग पाउ थबक तगी पोथारबा मियोय कयाना मियोय समाज की याइफनबा लेप लेतना थबक तवी हाइबसी लायंस की थबक थौरम सिंगना उतली हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंदोक्रे मसिदा सुनतना समाज असिगी याइफनबा तोंगान तोंगान बा हिरम कयादा सरकार अमदि लनाई की थबक तौरीबा मियोय सिंगसु थबक तौरी हाइना सिंथाके ngasi पैलेस कंपाउंड लैबा सिटी कन्वेंशन सेंटर दा हयेंग फावबा चथगदबा 53 सुबा एनुअल लायंस डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब 322D गी थौरम हौदोपदा CM ना फोंदोखिबने थौरम अदुदा वर्क्स मिनिस्टर केश रतन कुमार PMJF लायंस NS शंकर अमदे अवांग नोंपोक लमदमगे लायंस क्या सुसरुग्या खे चीफ मिनिस्टर ना थौरंगा मरी लेना सवेनियर सिंह रिलीज तौखे लोनना मालेम की थाकता पांगथोकपा पीस पोस्टर कंपटीशन दा मना लौरखरबा महिरोय सिंगदसु थौरंगा मरी लेना मना पिदुना इकाय खुमनबुतखे वांगांगिबा सिंगना फोंदोकनाखिबदा मणिपुर से टूरिज्म साना खोनबा अमदे आर्ट एंड कल्चर की लमदा पोटेंशियल लेबलमदमने अमरोमदा लायंस क्लब की मियोय सिंगना मालेमदा मियोयबा समाज की याइफनबा अमदे एनवायरनमेंटा अहोंगबा कया पुरक्तुना चावखनबा थबक पाइखले फोंदोकनाखे चीफ मिनिस्टर ओ इबोबिना मखा तारदुना अखोइना हिंगलिंगै मतमदा तोंगान तोंगान बा लम कयादा कनागुंबा सिंगे मतेंग पांगबा हाइबसी यामना तंगाई फदे लायोनिज्म की वाखलोलदा ह्यूमैनिटेरियन सर्विस पीदुना मालेमदा अचौबा दान तौरी हाइना लायोनेस सिंगबु सिंथाखे अफबा समाज ओइननबा अखोइ पुन्ना थौदांग लौमिनबा मथौ ताई मखा तानासु लायंस क्लब मणिपुरना मियोइबगी दरकार ओइबदा सर्विस पीदुना चावखनबा होनगनी हाइबगी थाजबा थमखे I am happy to be in your midst on this auspicious occasion of the 36th annual Lions Conference, Lions Club International District 322D 2014-15. I gather that Lions Club International by Melvin Jones in 1970 with an aim to deliver service to the humanity without boundary. It has grown to around 1.4 million members in over 46,000 clubs spreading in 209 different countries of the world. The Lions Club have thus earned a way and respect for their selfless, tireless services to the needy people all over the world. ngasi manipur sarkar ge principal secretary health Dr. J Suresh Babuna chair loduna all secretariat ke main conference hall da pangthokiba yamna maru oiba mifam amana numit humni gi manungda directorate of ayush na manipur gi miyam da arsenic album 30 haiba flu ga manaba lok khuba lok lai hongna jingbada kharamakai ngakthokpa ngami haiba hidak makhalase marang kaina phanganna ba warip lokre ngasi ayu pung 12 makai aduwaidagi hauraga nungthilgi pung amarom phawwa chathakiba mifam aduda directorate of ayush ke director Dr. Karam Lokendro health services ke director Dr. Okram Ibomsa amade directorate of family welfare ke director Dr. K Rajosu sarukya ke district kharagi deputy commissioner singh district singi chief medical officer singh amade district hospital singi superintendent singh su sarukya ke mifam aduda हौजिक मणिपुर दा पाक सना संदोरकद्रा हाइबगी अकीब लेनरिबा स्वाइन फ्लू हाइरगा खंगनाबा H1N1 लेना असि थिंगननाबा वाफम सिंह यामना कुपना खनकी हाइना सोर्स करना ISTV न्यूज दा फोंदोरकले हौजिक मणिपुर सरकार की हेल्थ सर्विसेस ना पाइखतलिबा थबक थौरांग सिंगी मथक्ता मियामना यामना कन्ना फंगे तानरिबा आयुष के आर्सेनिक एल्बम 30 हाइबा हिदागसी अथवा मतमगी मनुंगदा मणिपुर की मियामदा फंगननाबा वारिप लौखे हाइरिबा हिदाक मखल असिना स्वाइन फ्लूना नाबा मियोय फहली हाइबगी वाफम दि नत्ते अदुबु फ्लूगा मानाबा अनाबा चंगलक्तनाबा थिंगबदा मतेंग पांगी हाइबा वाफम मिफम अदुदा सरुक याखिबा पुमनमकना अमत ओइना यानकी हरे
अहानबगी ओइना मियोय लाख मरी मखाइरोमदा हिदाग असे निमित खरनिगी मनुंगदा फंगनगदौरे पुन्ना मियोय लाख 10 रोमदा हिदाग असे फंगननबा पादम थमनि हाइनासु सोर्सिंग असिना फोंदोकले लॉ एंड ऑर्डर ngakpada thausadaba government asina nimit tarenigi manungda imphal manungi CCTV camera sing mathau tohandrabade home department na sathariba aranba kaya miyamda khangal lagani haina Manipur Pradesh Trinamool Congress ki president T.S. Syamkumar na phongdokre handak imphal manungda bong pokhai kiba sida sarkar amasung home department na section daba paisa tanbada oina sathabadagini haina MLA na maral sikhe CCTV camera mathau tohandaba ase Thika launa naba oina honaduna leire sakha thorangda matam leiba khibikta saugatli adubu miyamgi hak matpadi yaroi miyamna su wakan mifam phamba bandawna kanaba amata purakpa ngamloi masigi mahutta punna lemina nabagi matam oire haike Usually in Manipur, the bomb within a week, CCTV is sold out the police department of Kiva, now underground part of the him the owl flash in the media. Police department was the Imparmanum, the home department, CCTV, the Tautana, Imparmunda, Mishimina, Yolimiamzi, Padana, Taimanunda, is sold out Draba, CCTV is sold out Draba, and not out Dragadi. Police home department, Peshalova, underground Paraga. MLA dagi phara pisa logiba adagi phara pisa logi mayam lay su mayam je si mayam je ina loi si aina khabar loi haidura kane date ko na haira kane ba pisa logi dadi phram dadi thona ba police officer sing aina police officer ena munati mi khara gi some person wa amra yom hamdi pisa khai ba thona ba wa amru yom jada yom de pisa khai ba thona ba police officer phram nung ta mayam sing se aduga sumba लोन उधर की महीने थपक सिंदर दी इंसिजे की प्रॉब्लम लाभ होता दी क्यों मैं ये जंदा बा पोखाने तो अकोई की तो लोग फैदर वाले अकोई पिसाब फंगल वाले सब पर सिस्टम में मनी पूरा लाभ हो जाए बसी यम सौ क्या तो ना इस दा बसी अकोई की इम्फाल का तारीबा पुलिस ऑफिसर से ऐन नेम कोट तो उधर से अकोई फुल रिस्पांसिबिलिटी ने Adolescent per haibasi miyoibagi punsida khwaidagi maru oiba adubu Samas nadi mirai ba chahi matang ni haina Health Minister Phunjatang Tonsingna phongdokre ngasi Zenim samadi Rims ki Community Medicine Department sinduna pangthokpa mapan suba Adolescent Health ki National Conference hawdokpagi thoramda Minister na wafamasi phongdokhibani ayeng phawba sathagada ba conference adu hawdokpagi thoramda Rims ki Director CS Arun Kumar Singh International Association of Adolescent Health Zenebhage President Dr. Bruce Dick amadi Indian Association of Adolescent Health ke Founding President Dr. Prema Balisu Sarukya K. Mapalamdagi Delegate Yankayawna Punna Miyoi Chamngaromna Sarukya Ki Bathoramada Organizing Secretary Professor A.K. Brogan Yauna Atay Wangang Kibasingna Fungdukna Kibada Tongan ba crime kaya nupa-nupi kaya na inkhalakpa matam asida tattana thogle adubo hariba adolescent parent ase samas asina mirai duna leide masida school gi oza sing guardian amade samas gi luchingba kaya gi mapung phaba pautak sing tangai phadi haike Professor Arun Kumar na khwaidagi kudong thingai oiba tangkak asi adolescent parent ne inkhalakliba miyoi singbu aphaba maikaida purakna ba lamjing lamtak biba tangai phadi haike where adolescents grow up in confusion and in conflict with biological demands and contradicting social requirements. The right balance requires to be struck so that adolescents may grow up as useful members of the society in which they are brought up. It is in the above light that this conference assumes international importance. Minister Phunjatang Tonsingna angang oirambadagi ahal tinglakpagi transit period ase maru oina imung manunggi miyoi singna yamna section na loina bibatangai phade afaba amadi phataba kaya chahi matang asida thokale makoibu masamo phanaba laik laisuda thawai yauduna matik saba miyoi oinana ba honaba change conference asina samasta chauna kanaba pigani haike. The very essence of cordial relationship used to be out when either treat them like kids or call them as adults. This is very important stage. We must give them proper guidance about health, healthy living, such as proper diet and exercise, oral health,
and hygiene and sexual conduct extra. Over and above, the educational and physical exercise, which also they undertake every day, which is a need for our daily life and for a long life also. Kunai amabu apaba maikairom da purakna ba hona bada miyambu lamjingada ba mi adu matik saba mi khan batangai fade haina Vice District Governor 2 gi mirep oiriba Imphal da thunglakhiba Pankaj Podarna ngasi Hotel Classic ta pangthokpa pawmisinga unabada phongdokre magna makha taraduna India gi awang nongpok state singda Lions Club ki maikai dagi lawriba thodang sing hengalakpaga loinana hena paksana pangthokna bagi tangai fadaba lakle Pibam sida afaba luchingba thamba asi tangai fade haike. We want to serve more with more hands together, and we want to see that good leadership and strong leadership should come up in Lions District 3 to 2T. On behalf of Lions Club of Guwahati Anmol and on personal behalf, I request the Lions who are present today in Manikon 2015 that they should vote for a better candidate and who can change the leadership and bring laurels to the District 3 to 2D at large. At Lions are working 24 hours, 365 days for the betterment of the society. James ki nongpok thangbada leiba pong lambi hairaga khangnaba lambi asibu Tingjin kibabu yaningdaba phongdok tuna ngasi Porompat Kongkham Leikai Women's Welfare Association na sinduna eka tren lampakta leiba community hall da wakan phamchatakre Association ki secretary Krishna Priyana lambi asi yamna maru oiba lambi ne athuba matamda lambi asi mari leinaba singna hangdokpiu haike makoina thingi ma matam da di han han ba di yam samna haibadi makoigi MCI la kani adagi akoigi medical college gi sigi afaba lambi da poraka doi ni thingda yada dana matam khara da gi ne na hagi atu da koi karimta khangom dana adum ya gare koi ko akoi la kai afaba poraka doi ni haibagi wakal lon jida aroi boi na ina haji jida akoi ji asmaina chatkha ba matung jida atu ba matam da mari leina ba akoi gi सरकार की कोई खंगा है चीजना अथुमा ना हाना कुना कोई हॉस्पिटल में लेबगी सोमदा लेजरी बा इम्फाल इसकी सोथरबा परासिंग सिगु मंगाल में बीबीयू हाइबसे हाइजनिबा तुंगदा वाकन फमदुदा सरुग्या किबसिंगना खोलाव कयागा लोइना खोंगचत अमसु जेनिम्स तमना चतखे खोंगचत अदुदा पोंग लंबी अथवा मतमदा हांगदोकपियु अमदे मखोइना थेंगनरिबा अवाबसिंग कोखनबियु हाइबा प्लेकार्ड कयासु सिजिनखे लोइना पेंदबा खोलाव कयासु लावखे High security registration plate ki matang da nongmagi oiba khana nainaba mifamama Manipur Press Club ta pangthokre Human Right Defender Manipur na sinduna pangthokiba khana nainaba mifamadu da lamdam sigi civil society organization singilu chingba singsu sarugya ke khana nainaba mifama sigi matang da Human Right Defender ge luchingba joy chinga khamna phongdokhibada Manipur government ki transport department na high security registration plate ni haina gari macha amasung achoba singda thaliba sida namthak Tauba wafam kaya yaure Manipur gi oina security registration plate asigidama gari masada lupa satuk tagina satret phawb lawre aduga gari achobadana lupa lising amaga chahum dagina lising amaga chamri phawb lawre hairiba singa se mapalam dadi gari masada lupa chama kundagina chahum phawb aduga gari achobadana lupa chahum dagina chamri phawbadang lawre Kenari basen phamase karigino amasung kadaida sijinaribano haiba transport department na miyam da singdokadabane Masi department asina plate paliba company aduga manaraga miyam dagi namthak tawduna sel tanba oiramba yai Hiramasigi matangda PIL ama thangatuna court ta wakalagani haike joina makha taraduna transport department na paliba high security registration plate asi security oide masida hafam thokpa memory chip na chingba haptabana security oi haina lawba yaroi kanadaba number plate asidagi miyamda nampuda pandaba yaroi haina sel khongatpa haibasi achumba thoksilni haina lawroi hiramasida mari leinaba singna athubada miyam khangna sengdokadabani haike gari achobudana lisingama chahum dagina chamri boglawai akoi aduga mapan gi state singdana lupa chahum dagina chamri dagi hende adumasi
अखोई मणिपुर दा हाई सिक्योरिटी हाई पोटू याउदेब मेमोरी चिप याउदो मरमना ममन से हेना लौसिलिसे मसे हंदोकदबने अदो हेना लौसिन तागदे अखोई स्टेट सिंग दा मागी ममन से नेट कईदा स्टेट सिंग दा लौरिबा गाड़ी गे कनो सि लोइनमक थुओ अखोई मणिपुर ददी मसिगी प्राइस कनो से अखोइना पियु हाइबदा पीदे अदुगा कनो दसु वेबसाइट दसु फंगदेब अदुना ताकोदे अखोई मणिपुर दा हाइब कंपनी सिगा अखोई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गा मानरगा पैसा से ह्यूज अमाउंट मणिपुर दा लैरिबा vehicle total vehicle से लाख मरी मुक लई हाई मसिदगी हाइब अमाउंट अहेन पैसा म्याम से मोय करी द सिन नै नो मसि कोई ट्रांसपेरेंट लैना कोई मणिपुर म्याम द सिंगोपम थोई थासगी तांग 13 दा टेम्पररी मार्केट सेट की येनोफम दा बॉम्ब पोखाइबदा सोक्तुना राजमेडी सिटी दा लाइकनरखिबी नुपी अमा मणिपुर गवर्नमेंट ना मिराई बिबाबू इमुंग मनुंगी मियोय सिंगना खम थेंगना पेंदबा फोंदोरखले थौदोदुदा सोखिबी क्वागचल मोइरांगपुरेल दगी मेदापति की मपुरोइबा केएस गोजेंद्रोना फोंदोखिबदा थौदोक्तुदा सोखिबा मियोय सिंग मणिपुर गवर्नमेंट ना येंगसिले अमसुंग असोकपा सिंगदा मतेंग पांगले हाइना फोंदोखिबा अदु अरानबने माकी लोइना बिदि ngasi फावबा मणिपुर गवर्नमेंट के कनागुंबा मिहुत अमतना लाक्तुना येंगसिलब लेते मेडिसिटी असिगी आईसीयू दा मेदापति ngasi सु अरुबा फिबम दा लाइकनरे लायंग बदा हौजिक फावबदा आईसीयू के चार्ज यावना लुपा लाख अमगा लिसिंग मरफुदा तरेट हेलब मरमना लायंग नबा कोनबदसु चावना खुदोंग सादबा मायुकनरे हिरम सिदा मरि लेनबा सिंगना मियेंग चांगनि हाइखे हॉस्पिटल गवर्नमेंट साइड की सिंगसु विक्टिम अमा राजमेडी सिटी दे लाइग्रे हाइबदी कन्वेंशन नॉलेज ले है खंजे मरमदी खबर कागज ना सिंगजिंदा स्माइल मजिल ले रिम सिजा दे राजमेडी सिटी ले ना हाइबिरमना नॉलेज ले लेना एन गसिबोक्ता अनाबसिगी मरमदा हमिरेदबा अमदी फाइनेंशियल असिस्टेंट मतंग गन पंबिरक्तबा से एमोद केतंग नुमाइदा पाव मरमदी थोइबा थोदोक से कमाई तोगे इंडिविजुअल लाना आइबना थोके एक्सीडेंट नते कोई याम तमथीबा वखलोन अमगा बेना पांथोपा थबनिना मरेदा मारेदा मी क्या पुसी मांबा अदगी हिंगगसु सिबु पाखो ओइन लेरबने ख्वाइरंबर इमा कैथेल की टेम्पररी मार्केट ता बॉम्ब पोखाई हंदुना मिसम अहुम सिरगा कुन हेना सोकन की बा थौदोक अदु यूएनएलएफ एमपीए गा मरी लेनदे लोइनना थौदोक अदु यूएनएलएफ ना कंडेम तौरे लोबसी की डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिसिटी की डायरेक्टर इंचार्ज एम सखेन की चेरोलमना मणिपुर बु मतम चुपकी ओइना इंडिया ना पुमयो योसिनबा ngamnaba हौखिबा चही कयागी ममांगदगी इंडिया की लेंगाक असिना लानमी कया लंदम मसिदा मनिंग मखा तमना थादोक्तुना अरोनबा लालुंग कया चथरे अमसुंग चथरखिगनी हाइबसे लुपना ममांगदगी हौना मियामदा पाउदमदुना लाकपने टेररिज्म की मायोक्ता मालेमगी मियामगी इहौ कंखलकपा असिगी खुदोंग चाबा लौदुना इंडिया ना सुलमदम असिगी मियामगी सेंगलबा निंगतम लालहौ असिबु टेररिज्म नि हाइना पाउथोकपा यानबा अमसुंग मियामदा सेराना उहन्नबा प्रोक्सी वार कया लेप्तना चथरे मखोई खुसाबी कयाबू गेंग ओइना सेमगतुना लालोलुब सिंगी मिंगदा मसक लोटुना मिजम मियामदा मिरक्ता बॉम लंगसिनबा अकी अखंग पीबा फेक एनकाउंटर ना चिंगबा अरोनबा लालुंग कया चथदुना मियामगी पुंसीबु तेम सिंगनरे अमसुंग कंगाउना हंदुना थमले मणिपुर की असेंगबा निंगतम लालहौ सिंगनदे ngasi फावबा मिजम मियामदा ओनसिंदुना अतमनना खुथाबगी थौदोक खक थोकिद्रे करिगुंबा इंडियन फोर्स की मथक्ता लंदा चथबदा सोइबदगी अशोक अपन अमदे मिसी मिना यावरबसु मधु थमोय सेंगना सोइख्रे लानख्रे हाइना सेंगदोक्तुना लागले अदुबो हंदक अतमनना मिचम मियाम तिनबा मफमसिंगदा अखनना खरमन इमा कैथेलगे मी कुंगना तिनबा मफमसिंगदा बॉम्ब पोखाई हंदुना लंदारकपगी थौंग से इंडियन फोर्स ना चथबा स्टेट टेररिज्म गे अरोनबा थौंग अदु सोइदन ओइगने मणिपुर की मयोन इम्फाल की हाई सिक्योरिटी जोन ओइबा मी कुंगना तिनबा मफमसिंगदा थंगना थंगना बॉम्ब पोखाई हलकपसे कनानो करीगी चथरकपनो हाइबसी मियामनसु इराय लाइना खंगबा याबा वाफमने मणिपुर की लमाइदगी अफस्पा लौथोकनबा मियामगी इहौमदे इरोम सनु शर्मिलाना सही 13 हेना संगसिलगलबा जरा हेनबगी खोंजंग असे हंदकी यूएन की मपुंग ओइबा मिफमदा अखनना खनरकपासिदा इंडियाना मी पाइबगा लोइनना लमदम असिगी निंगतम लालहौसे टेररिज्म ओइना उहंदुना अफस्पा मखाताना थंबा यानबा होनबा मसुंग थौंग से लालुरुप सिंगदा ताइसिनबा यानबा थवोइना इंडियन फोर्स ना सिंधुना चथरकपा स्टेट टेररिज्म की थबक सोइदना ओइफम थोए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांग मसामकना फावबा हंदकी बॉम्ब पोखाइबगी थौंग असिदा सिक्योरिटी फोर्स की खुद यावरमलोय हाइनिंगा लेक्ति हाइना मसागी असेंगबा वाकल फोंदोकलुरगा अमुकसु करम्बा लालुरुपना तौबनो खंग्री हाइना निंगतम लालुरुप सिंगदा ताइसननबा होनरकपा असिमकसु लोइलम लेंगा की थौदांग तुंग इनबनी हाइबसिदा ककनिंगाय लेक्ति हारे अमरमदसु लमदम असिगी यलहुमी मियामना फुरुप कंजनबा आईएलपी चनहलु हाइबा खोंजंग असिबु अरानबा मोंगदा
पाउथोकनबा मिटोप मयांगसिंगदा टारगेट तौब मानबा थवोंग असे चथबरा हाइबसी चिंगनानिंगाय ओइरे काउंटर इंसर्जेंसी की सरुक अमा मिया मरक्ता बोम पोखाय हंदुना मिसी मिना थोकनबा अमदे अकी तुजुंग पोखंदुना निंगतम लालुरुप सिंगदा असाउबा अमदे ताथिबा मियेंग येंगननबा चथरकपा स्टेट टेररिज्म असे मसक मुन्ना खंगमगा लोइनना फुरुपु कंजनबा करी थौदांग लौफम थोपगे हाइबसिदा मियेंग थमम थोकले हरे हौजिगा तेम ब्रेम लौजरे ब्रेक की मतुंग मैं मुतराम नोकचरे चौकरीद फमलगा मीडियादा अखोइगे अहोबा लैखिदे हाइबगी महुत्ता होरिबा सिंग मेंशनबियु मेंशनबा ngamloidaba leirabade pham thadokpana hena lemgani haina manipur kaithel phambi nupiluk ki president laisram memana phungdorakle khwairamban gi temporary market ta pangthokpa paugi mifam amada mahakna makha taraduna bom bokhai khiba mafam da government ki mari leinaba singna laktuna yengsinde bom bokhai riba mafam asi Ranjan X-ray building gi shop number 1 da pangthokpane mafam kaya da police na thiba humbagi thabak tawi adubu mafam asida karam haina bom bokhai ribano मरम अदुना गवर्नमेंट की असोइबा लैरे हाइबसी मसाना खंगदबने होंगी थबक पूरीबा अमसुंग पुलिस की मकोक थोंगबसिंग मतिक चाद्रे हाइबा हंदकी बोम पोखाइबा असिना ताकले हरे सरकार सिना लो एंड ऑर्डर ngakpa ngamdre se achau khudam ama handaki temporary market sina witness sakhi oire aduna yaragadi mase kariguba control si tawbu ngamaroi aikhoina ngak sen mang ngamaroi hargadi ifa phajana miyam khangna khoi lebak ngakta matik chadre haina chakui dei kumdabana hena lemani haiba wafam sini imana ngasi media khuthang da miyam da khanghan janingi Amaram da Manipur Muslim Women Vendor Union gi President Jano Begum na bom pokhai bada laikhidraba amasung asok pada government na mating pangdaba si pende haike paugi mifam asida Roadside Vendors Welfare Association Temporary Market Women Vendors Association Imphal gi Yenyon Pham Kaithel Development Association amasung LUK Parking Agency gi mihusing su sarugya ke यामना थीना सीरियस होइना सोकपसिंगसे मणिपुर सरकार न करिगुंबा मते एंगदे प्रजा मियाम दगी मतेंग निनिंगी नोंमगी चारा तांजबा अदगे येयम फमदा नोंमगी चारा तालगा सिमी होइना लैजबा मदो सिमी के आमा यावरिबसे सिगी अखोइना कइनोगी थोंगसिदा मणिपुर द लैबा प्रजा पुनमक्से सिदगी अखोइ मतेंग निजनिंगी अदुनि अखोइना हाइजनिंगी बसे Khwairaban Kaithel da bom gi lang thaktuna mahiroi ama yauna micham ahum hat khiba miyoi kun gi mathakta aso open nangan khiba wakhal yaw da bagi thawong ni haina All Manipur Women Social Reformation and Development Samas na phongdo rakle security na kan na ngak seliba Imphal mayon gi Kaithel da bom pokhai handuna misi mina thokhan ba haibasi sarkar asigi aron ba thokshil ni haibada langadra hangle Imphal Yenyon Pham Kaithel Development Association asu bom pokhai khiba thawong kan yaning da ba phongdo rakle ISTB na awang nongpokta khundariba Manipuri singi yumlei kairei awara pa singi matangda awa nungai wari sarubagi khongset ISTB NE tour gi ahanba episode hayeng March 15 gi numidang pung 3 ta ISTB 2 da sanduk lagani mathang numit ki ayuk pung 13 amasung nungthil pung 2 da amuka hana sandokani ani suba episode na numidang gi pung 3 ta sandokani hare Black Quarter ni singnaba laying na Imphal East District ki Andro Kendra gi manung chana leiba ithamda nimit kharani asida santara amasung iroi ama sikre Veterinary Department na thausa daba amasung table khakta da thabak tawbadagi sa san sing sibani haina Andro Kendra gi MLA Syam Kumar na phungdokre ngasi pawmi singna ithamda chatuna hakthengna na yengsilubada san sing siduna leiramba thengna ki mafam aduda Veterinary Department ki Joint Director S Kunjona luchingba team amasu laktuni yengsin ke Joint Director Kunjona Black Water oiramgani haibasi sada yangkai confirm tawre masi asengba khangdoknaba sample laboratory da tharagani loinana section thorang oina hidak kapthokle haike MLA TS Sam Kumar na bom amasung laina kaya na mi amadi sasan siraba fawda mari leinaba department sing mathau tawde table da oina thabak tawduna leire hojik fawba matam sana hidak kapthokpa leite veterinary hospital da doctor ama fawba leite haike aduna yam section bi wat ba haba tare betan ai department na oi korpodi yam kanna adum khona bi ramgani paper work to no khona bi yam maru ba koi sasan sila pasi ikba Manipur ni koi 27 lakhs mo leiba si Manipur sida jung sabu department sina matam jana koi gi vaccine kapi da ba sasan da koi gi leiba yum dei ko leiba kudai mak sa kudai mak da mi sing maru na koi gi mi sing This section is my mamang section with the prevention is better than the cure and the point now. Some chance and a quiggy, Nadi,
तंगाई फदबा कोई डिपार्टमेंट मथौसे तौदेबगी असोय मांदरे हंदक MU की तोगान तोगान बा डिपार्टमेंट सिंगदा प्री PhD लौननबगे पांगथोकपा एंट्रांस टेस्ट दा डिपार्टमेंट खरदा ओजा खरना आरानबा पाबै सिजिनदुना मखोय मखोयगी नकनबा महरोय सिंह खल्ले आरानबा तौरिबा डिपार्टमेंट सिंगी टेस्ट की रिजल्ट चटनबा यारोय अमुक खना पांगथोकदबने अरानबा तौबा सिंह टर्मिनेट तौगदबनी हाइना देसामना मरि लेनबा सिंगदा हाना खगनख्रबसु हौजिक फावबा थौसादना लैसिलिबा असि लाइबक थिबनी हारे थौंग असिदा यूनिवर्सिटी असिगी VC अमसुंग रजिस्ट्रार सु हकथेंगना चेनब्रा हाइबगी चिंगनबा लेरे मणिपुर यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी ना मार्च 19 फावबगी मनुंगदा देसाम की डिमांड सिंह थबकता ओंथोक्ट्रबदि चांसलर अमसुंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर दा मरिक चुम्बा खुदम चांगदमगा लोइना चे थादुना वाकलगनी हारे लाइफ वॉच मणिपुर सिंधुना मालेम की टूरेल की निमित थौरम अपुनबा नहारोल कांगलुप कदांगबन पार्ट 2 की संगलेन पांगथोख्रे थौरम असिदा IMC वार्ड नंबर 13 की काउंसलर नामेराकुम रघुमनी लाइफ वॉच के फाउंडर कन्वेनर T इंद्रजीत अकोमलुप की प्रेसिडेंट KSS सोमरेंद्रो SECC की चेयरमैन मुतुम इनाउबी अमसुंग डॉक्टर KSS इमोकांत सुसरुगिया के रिसोर्स पर्सन ओइकिबा सिंगना मणिपुर की सिंगी लमदा उ पातकना यानथत्तुना लानमै थाबा असिना टूरेल की इसिंग चेनबगी चांग हंथरे टूरेल की फिबम नोंम नोंमगी सोक्सिलक्लिबा असिदगे उमंग वामंग ngak senbagi tangai fadaba leire phungduknakhe थौरम असिना महौसागी लेरंबा चिंग पाट टूरेल की सोक्सिलक्लिबा फिबम असे मियाम पुन्ना भाब तामिनदुना अमुक हना महौसागी मवोंगदा ताहननबा होनबा हौजिक लेरिबा मोटलबा पाट टूरेल की फिबम असिदा गवर्नमेंट की ओइबा करी थौसिल लेबगे हाइबदु खंगदोकनबा मियामगा लोइनना लाइफ वॉच मणिपुरना होनबा हाइना वारेब लौख्रे मालेम की टूरेल की निमित थौरम अपिथेल डाम अफेक्टेड विलेज ऑर्गेनाइजेशन Citizen Concern for Dam and Development amadi Campaign for People's Goal for Sustainable Development asu Ukhrul District ki Chadongkhul da pangthoke numida siga mari lenana Mapithel Dam saba thingjinbiu Thawal Turel maning makha tamna chelhalu aikoi gi lam manghanba lepu haiba kholawga loinana Chadongkhul gi khunja singna khongjang changsinke Mapithel Dam Affected Village Organization ki Chairman Thamai Kaisingna Dam thingjillaga miyamda awaba piraga chawkhatpa purakpa tungda afaba oiroi टूरेल नाट का यामना नकनबा मरी लई तुंगदा टूरेल असिदा तांगलगा लेरंबा येलो मिसिंग मांगख्रगनी मसिदा नतना फुरुप सिंगी मरक्ता नुंगसिनना लेरंबा सेल थुम अमदि खुनाई लोंदा लेरंबा मरी सिंग मांगख्रगनी येलो मिसिंग युमदांग बगा चप मानरगनी फोंदोखे नागा वुमेन यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट सनसोट खुलरना येलो मिसिंगना पुम टॉप टॉपा पुंसी महिंग अमा लेजबना हाना लेरंबा मफमदगे जिंजाक मना मसिंग अमता फंगनरोय हाइखे ngasi थौरम असिदा CCD की को चेयरपर्सन आराम पामै ग्राम की प्रेसिडेंट लाइश्रम सनातोनसु सरुग्याखे लंदम असिदा हौजिक मियामना पाखनरिबा स्वाइन फ्लू की मतंगदा मणिपुर सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट अमदी आयुष डिपार्टमेंट के डायरेक्टर अनिगी मोट मानद्रे मसिना मणिपुर मियाम अवाबगी मसक हेना ओहेले हाइना कदागी चरोल अमना फुंगदोरक्ले स्वाइन फ्लू असि होमियोपैथी की हिदाक आर्शनी एल्बम 30 चाबना ngakthokpada mating pangi haina आयुष की डायरेक्टर लोकेंद्रोना मीडिया की थोंग फोंदोख्रे हौजिक मियामनासु हिदागसी क्यू लेमनादुना लैना असिबु संग्रबदी हाइना लैनारे नाकलमरोमदा प्राइमरी हेल्थ सेंटर सब सेंटर अमदे कम्युनिटी सेंटर सिंगदा हिदाक मखल असि मियामदा येनथोकली अदुबो सरकारनासु येलबा मियामनासु चानरिबा हिदाक असि हेल्थ डायरेक्टरना आयुष की हिदाक असि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अमदे इंडिया गवर्नमेंट की गाइडलाइन असु सखंग बलैते मसी चारुबा मी अदु मसा मसागी रिक्स ओइजगदबनी फोंदोरक्लिबा असिना करम्बा लौगनी हाइबा खनफम खंगदबा असिना मियामदा हेना अकिबा पोखले मियामना चममनरिबा असे सरकार की माइकेदगी अथुबदा सेंगदोक्तुना स्वाइन फ्लूदगी मियाम कन्नबा होनबा चुमे अमरोमदा मियामनासु लैना असिकी मतंगदा तोंगा संदोरकपसिंग थाजबिगनु हाइना कदाना अपील तौरे प्राइमरी हेल्थ सेंटर अंड्रोगी MO इंचार्ज डॉक्टर KS खोमदोन बी अमसुंग आयुष की MO डॉक्टर अब्दुल रोबना लुचिंगदुना ngarangdagi hauna arsenic album 30 मियोय चामंगारोमदा येंथोखरे खना चैनबगी थौदोक्ता मियोय एमा लेखिदबदा चैनबसिंग मरागी मतुंगिना चैराक पिननबा तेरा सयांग कुराव मखोंग तेरा कोंथौजम अमसुंग कियाम निंगथौ लेरकी मियोय सिंगना तेरा सयांगदा वाकनफम चतखरे मरि लेनबसिंगना मरा लेबसिंग अथुबमतमदा पुथोकनबा दाबी तौरे
Mana Inkolдagi Thaunaujam Premilabo Nupi Obigi Ikai Khumnaba Manghalaba Matung Nungsi Haitana Hatuk Lamba Thawong Yaningdaba Phongdoktuna Phaidinga Kaithelda Wakanifam Chatakre Kiam Sabal Khunau Mana Inkol Mana Laikol Phaidinga Kansi Sabam Khunai Lupna Chatakhiba Wakanifam Asina Thodokasida Chenaba Singh Khudakta Phaduna Akanba Cherak Pigadabane Loinana Lamdama Sigi Civil Society Organization Singnasu Miyeng Changbiu Haire aduma mong cha da bathabak cha san na tawi da bathabak kaya do akhoi gi sigi khongang sila chokbo che akhoi yam pen de matung da amuk taw da ba so janu akhoi gi nubi gi ije po khongoi na ba se praja mibong khudem mak da akhoi gi police department or sang khudem mang na sigi miyang changbi duna akhoi gi simatang gi hali ba mi sigi rang rang jin thong ji ba ba akhoi gi hai ba akhoi khong se la ba isen si bu di akhoi sigi panam chi phong ji ba akhoi lau ja ro hana अखोगी खुनाय असिदा मियोय बनुपी होय बगी इज्जत को मांगहल लगा अमुसु तमथीना हापी रखवा मियोय जिंग मरी लेनबा अथॉरिटी जिंगना मखोयबो हाबी पुंबी दना असेंबा खांगा लगा मखोयबो दंदी पीबा All Manipur Women's Voluntary Association na Thaunaujam Premilagi misi kana yaningdaba phongdokre Imphal East District Police Commando amasung Nifu Suba Assam Rifles ki apunba kangbu amana KCPMC Nongren Khomba Group ki Kader Kurai Thongkhong Laikai dagi Kaithel Lakpam Napoleon Sahi Kuntrani Thoi Apokpa Syam Maitei Phari Hairiba si Lub Asiga Karigumba Hiram Amatada Mari Leina di Haina Lub Asigi Commander in Chief Nongren Khombagi Cherol Amana Sengdorokli Tongan ba Kanglupta Mayum Pan ba Nupi Sing Punduna Semba Intermarriage Women Welfare Association gi Tarahumdoi Suba Anniversary Celebration Jingmairong da Laiba Tribal Research Institute Pangthokre Tharamadudai Association gi President Oinam Ongbi Ayum Rai Khan Manipur State Commission for Women gi Han gi Chairperson Dr. C.S. Jamini amadi Rajen Ayangbana Chingba Miyoi Singna Sarukya Khe Guest of Honor Oina Sarukya Khiba Rajen Ayangbana Asigumba Association asi lamdam asigi integrity purakpada chaungna mateng oigadabana miyam hupna pungning thogatpa mathautai haike Ayum Rai Khanna matam amada amanga singi wafam kaya leramlabasu ngasidi adugumlaba phattaba chanabi adu thadokhibadagi kanglup manadaba ningol sing yumthong khudingi leire haibayai society amada hena nungsi sanana leiminage hairabadi kanglup manadabagi ningol sing amana amada mayum palabadi hena wahanthuk leigani Association asigi pandamna humanity unity amade integrity ni association asina Manipuri nupi khunaibu hena wangba thakta pukhatnaba amasung nungsi sanana leiminana ba khonabada thabak thoram kaya paikhatkani haike hujik 21st century janabadagi haikta shawura leire haidini aduga thaina ki matamga hujiki matamga suyam khetlei haidri mayamna phangi intermarriage haidasi Jat atai lauda badina ngoro bami amana mushin buba imong bata jangada mana phane am honna jarasu kai numi dok do bama feel do kum adagi mushin buba na amana ngoro bama ta jangada kare kum bama iphak jabado kai numi dok do bama feel do che amarom da mushi raksan Mars ki tang tara taruk tagi tara Nepal phawa Maharashtra gi Jalgaon gi Jain Hills ta pangthokadaba Dynamic of Technology for Quality Production of Banana Haiba International Conference ta Sarukyanaba Manipur gi banana farmer oibatanatana Kedo gi President su oiriba Kangla Pau gi reporter Soibam Maniton ngarang Imphal thadokre Yai report ning thongnai da leiba Husainia Asarafia Madrasa gi Anisuba block ki building ase Agriculture Minister MD Abdul Nasir na sangakre Thoramasida wabagai kendra gi MLA MD Fazur Rahim su sarukya khe Thorongi sarukam oina Madrasa asigi Taresuba The Star Bande amade Salana Jalsa Hafiz oire haina certificate yentokhe M sugi nauna thau pugadaba sing wasak laukibaga loinana ing solusingani tarahundoi taramanga session da chanaramba che chang letterhead receipt book silna chingba makhatana ngasidagi amata chanaroi haire Anoba letterhead miyam da lauthoktriba makai hanagi letterhead sing aduda donation lakpa amadi karigumba makhal amatagi application receipt tawidana khangale haujiga tema brem tulajare swine flu dagi kangthoknaba pandam da langthabal kendra gi miyam da hana MLA oiramba Okram Joy amasung Zilla Parishad member S Ronel Maiteina arsenic album 30 hidak sing yenthokre
Tongan tongan ba mafam singda ngasidagi hidak yen kibasina mioi lising tararom da hidak asi phangan gani haire. Sarkar gi maikai dagi miyam da hidak asi phangan ba ngamdabadagi yen thokpani haina o joina phungdukhe. Manipur government maikai dagi huji paikali ba thabukji phadi phai haibu. Thoidokna aikogi madai da kitang miyam da ningba thungba watpa gi phibam du ui ana maikai adonda mun kalaga kono. Koi maikai dagi masi koi madai da koi angam khara koi men kana bona bana. Ngarang Jesami da gari accident thokpada aso pannang khiba mioi sing Nagaland gi Phek District Hospital da laying liba du yangsinana ba amade Imphal da purakna ba ambulance mari yauna Dr. Marina Luchingba medical team amanga se Jesami gi damak Imphal thadokre team masina hayeng Jesami dagi Phek District Hospital tana chalaga asok pa mioi kun hen ba adu Imphal tamna purakani hare medical team asida orthopedic ki doctor ama medicine ki doctor ama amade medical officer ani yaure Jesami gi miyamna Nagaland da layeng liba asok pa mioi sing adu Imphal da layeng binaba Manipur Sarkar gi medical director da haijarak padagi team asi chatpani haina source amana phungdorakle District Legal Services Authority Imphal East Porompat Police Station amasung Women Police Station Imphal East na punna sinduna nomugi oiba legal awareness thoram ama Imphal East ki SP office ta pangthokre thoram asida District Session Judge Imphal East Juneshwar Sharma CJM Imphal East Noknesori amasung Imphal East ke SP Angam Kamaisu sarugya ke National Program for Blindness Control National Health Mission ki makhada Medical Directorate ka khusamnaduna Senjam Khunau and Development amasung Senjam Khunau Loya Lakpa Club na nongmagi oiba mitlayang bagi kema mapangthokre World Glaucoma Chayol Thoromga mari leinana pangthokhiba kem asida mioi chanirom layengkhe masigi manungda mioi 19 ngaudong leiba thengnakhe ngaudong leiraba sing Jenims da lemna operation tawgani hade tha sigi 13 tagi kunithoi fawba anirak suba oina India pumba chathagadoriba lamtu lunana leinana ba Swachh Bharat Mission gi mangjaunana DC office Bisnupur gi akoibagi lamtu sengkhre thoramasida hana minister oiramba KS Fulinkanta DC Bisnupur Bobby Waikom su sarugya ke district asida mission asi mai pakna pangthokna ba honagani haina Bobby Waikom na phungdora ke Jiribamgi Lamba Sorok Government Junior High School Sorok Atingbi Khunaugi Mahiroi Singna Mars kun phawbagi manungda awatpa oza sing tharaktrabadi school thingjinbagi khongjang sangsilagani haina wakani fam chatakre ADC Jiribam amadi ZEO da chatuna memorandum pisinkhre Sabughat LP School gi oza karaktabadagi Mahiroi Singh lairik tama phangre hade class 3 dagi 8 fawba leiba school asida punna Mahiroi chamatara manga lei adubu oza sunadaba amade karaktabana maram oiraga lairik tamba phangdabadagi Mahiroi Singhna khongjang sangsinkhibani hade Uripok Torangbam Laikai dagi Hindu Hotel Sakrikom Phawraga Naga Turel da Taba Drainage Amot Akaina Phungatpadagi Ising Chenre Mathakta Netlaga Chatpa Yare Nongju Tha Lakringagi Mangwinana Amot Akai Sing Marilenaba Singna Sengdokpinaba Laikai Miyamna Pukning Chungsile Poising Chingning Nupi Lomi Sinmi Lup Poising Chingning na Sinduna Nifu Maridak Suba National Safety Campaign Ngarang Poising Chingning da Leiba Juvenile Club Community Hall da Pangthokre Thoramasida All India Trade Union Congress Manipur gi General Secretary L Sotin Kumar Khul Committee gi Chairman T Rajendra Susarukya ke Tungda Lopasigi Nupi member Singi Oiba National Safety Day gi Maramda Wasak Lomina ke Kairao Kendragi Manung Sanba Arapti dagi Khangatlaba Self Help Group Tarada Self Help Group Amamda Lupa Lising Humpu Trinamool Congress ke Vice President MI Khanna United Social Empowerment da Kushinaduna Sentang Pikre Piriba Sentamasi Niom Tumna Sijinasi Haike Gopal Sharma Award Satnairaba Aiba Elangbam Sonamani da Piragani Haina Saita Thopang Lupna Lauthokre Award asida Seloina Lupa Lising Tara Sol ama citation ama yaure tha sigi kunma thoida pangthokadaba World Poetry Day numitta mana asi khuchinagani hade hauzik sanabagi pau ngasi sanabagi pau da volleyball
Manipur Volleyball Association gi miyeng makhada Young Men Development Organization Hairangoi thongna sinduna Hairangoi thong volleyball ground da tim tarani thoina saruk yaduna ngasidagi ahum suba L Ras Babu Sharma Memorial Set Level Junior Boys Cash Prize Volleyball Tournament hokre Audopagi thoramda MLA RK Anand Imphal West ki DC and Geoffrey Imphal West ki SP Dr AK Jaljit amadi Organizing Committee ki Chairman Dr Y Tombana thoramu pusing oke ngasi ahoba numit ki sanakhiba Match da YMDO Hairangoi thong team A na IKYC ireng bambu point kunmanga tara nipal amadi kunmanga tara manga set ahum sinoda maitiba pike ningsing bayai haukiba chahi ingso lising mga chamapal marfuga marida pangthokiba ani suba tournament ki Mars tara marida match sanari ngai manungda laibak thiba thodok amada mioi tara mari laikhidraba matungda Sahi kuntra mathorom leplaba matungda sahi asida ahumlak suba oina pangthokpane chief guest oina sarugya ke ba MLA RK Anandna leibaga sida nongma kangdana bom pokhai hanba amadi nongmaina kaptuna misam miyamda awaba nanghanba haibase lalobana bu oiro security force na bu oirabasu miyam punna condemn tawgadabane masida aigi magi haiba wafamda yengba chumloi aikoi pumnamakna amato oina punna thengnaminase haike Thobal District Cricket Association Lilong Taren Makhongna Sinduna Lilong Karampat Public Ground da Team Tarukna Saruk Yaduna ngasidagi Hercules Cup State Level Invitation T20 Cricket Tournament hokre Audopagi thoramda Manipur Cricket Association gi Secretary S Birmangol Thobal District Cricket Association gi Secretary E Bhorod ICICI gi Cooperative Limited Kaksing gi S Priyanda Ward number 8 ki member MD Az Ahmad Tournament Subcommittee ki Chairman KS Boni amadi Ward number 2 ki member MD Said Ahmad na thoroma pusing oike ngasi hoba numit ki sanakhibada hanba match da Model Club Chingamakana PTRC Patsoi Part 4 bu wicket ahumda maithiba pikre anisba match ki sanakhibada YWC Langthabalna All Amin Lilong bu wicket amada maithiba pike Manipur Cricket Association Sinduna Luang Sangmonggi Luang Bokpa Cricket Stadium dang sidagi ani suba MCA Elite amadi Play Group League ki second phase ki ngasasana kiba match da Cyclone Thangmibanna Draw Khamnam Bazar bu run kunma panda maitiba pikre hayeng draw kwagaithel amadi YWC Langthabal ga sanaragani United Club Organization Konthozamna Sinduna chahi khudigi leptana chatharakpa Taramanga suba Konthozam Kendra Open Sports Meet ngasi Konthozam Kangjaibungdal Ushin Kre ngasi giloishin bagi thoramasida SDO Khopum KZ Daigong Konthozam GP gi Pradhan Singdin Liu Kamai Sakpi Karongi CDPO K Ranjit United Committee Manipur UCM gi Secretary General Joy Chandra Konthozam LYS Cement and Steel Agency ki proprietor Laishram Ratan amadi Konthozam GP gi ex Pradhan Ice Mani Sanana Chingbana Athoiba Mithungnen Sing Oike Tha Siki Taruktage Hoduna Football Marathon amadi Tug of War gi Masana da Chatharakiba Sports Meet asiga mari leinana Marathon da Ngarangbam dagi T Loyangamba Ngarangbam dagi N Sanayai Haikuzam dagi A Robertson Ngarangbam dagi K Tomba Konthozam dagi K Anil Kumar amadi Roses na ahanba ani suba ahum suba mari suba manga suba amadi taruk suba takre nupi gi Tug of War gi winner na Ngarangbam gi YBE na takre runners up na Konthozam mamang lekai gi CDO na takre football gi final match tana NYDC khaidem na KMTYC Konthozam maning travel goal ahum sinoda maithiba piduna winner oikre Mai Paglaba Team Sing Amadi Mio Sing da Athoiba Mithungnen Sing na Mana Matum Piduna Ikai Kunabut Kre Thorangamari Lena Chief Guest Oina Sarugya Khiba SDO Khopum KZ Daigong na Sanaba Haibasina Aikoi Masel gi marakta amata oibagi wakhal phauna handuna nungsi sanana hingbada achobu mating pangi haike First State Level Intervillage Open Volleyball Tournament ki mapu NYDC khaidem na oikre Recent Youth Club Moidampokna Sinduna Thasiki Tang Mari Dagi Club Asiki Ground that Tim Kunma Thoina Sarukyaduna Satharakiba First State Level Intervillage Open Volleyball Tournament Ngasiloshin Kre Ngasi Riba Numiki Sanakiba Match da NYDC Team A Khaidemna Yumbu RYC Team A Moidangpopu set Ohum Amada Maitiba Piduna Tournament Asigi Mapu Ekibani Winner Amadi Runners of Taraba Team da Trophical Luinana Lupa Lising Taramanga Lising Tara PK Ohum Suba Position Taraba HYD CCL Haikuzam da Lupa Lising Ani PK
YDCL Pungdong Bamna Sinduna OFA Playground da team Tarataruna Sarukiyaduna Chatariba First Pungdong Bam Cup Lamlai Kendra Village Wise Men Open Football Tournament Ki ngasasana kiba ahan ba match da BSU Nongpok Kaksingna YSWC Sabung Kokpo goal amada amadi anisba match ke sana kibada YYC Yorbungna SY Pungdong Bambu goal mga sinoda maitiba PK First at level 7 aside men's open football tournament ke final da SKYC Sinamkom amadi SBR Nongdom ga sanaragani ngasi sana kiba ahan ba semi-final da SKYC Sinamkom na KYC Kainobu goal taret mga da amadi anisba semi-final da SBR Nongdom na WFC Moirang Kombu goal mga marida may tipapido na final jangkibani Kanglay Peace Academy School Sanaw kya ton kang polup na sinduna Academy asida nga sidagi tares suba under 15 second Saturday amadi second Sunday repeat chess tournament chess sanaroy nupamasa nupimasa tarahumdoy na sarugyado na hokre hauzik nga sinong magyaying sagi pau ICAR lamhel pataki pangba pau gi matungina nga si khwaidagi 7 degree Celsius kunipan dasmik taru khwaidagi ingbana degree Celsius taramathoi dasmik mari nungsta yawba ising manil gi chang ayukta sada marfutaret nungthildana sada kuntra nongjugi chang nil Haujaroi bada marui pau mohanna Thabak tagi pothara basu miyoiba samaj ki yaifana ba thabak leptana tawi haibasi Lions Club ki thabak thoramna utli haina Chief Minister na phungdukre Numit humni gi manungda ayos ki hidak sing miyam da marang kaina phanganana ba sarkar ki awang ba thaki mifamna wariplokre amadi numit tareni ki manungda Imphal manungi CCTV camera sing mathau tohandrabade Home Department na asuiba kaya miyam da khangalagani haina MLA TS Chamkumar na phungdukre ngasi ko na dia STV episode pau mata session jare yeng ta bi ba sibu amuka hana khurum jare